ezishaha nyemeriro muri district ya Kabare no bukira bikiri ngutubire turi muri district ya Rubanda ahi enjura nyamwingi egwisizo mweshungo kande karengesereza ekitumire abantu nyamwingi yabasogobwa hatiya ebyara babitiro munyindo nyenda kumanyisa ngo district ya Rubanda neshangwa omu Kigezi sub-region haza Kigezi sub-region nemwe aha regions ezikuchira kutunga obulemezo buhango na munonga ombwire bwenjura kandi na munonga mu district ya Rubanda district oruburukshashari rwo kubanza rwa kabiri hamwe nangwana nizo biganye mwazo rwa kashatu enjura nyamwinje yagwire ekasiga engudo nyamwinji zibyo mu mberambi yasige misiri y'abantu eryo mu mberambi na munonga nkemondi na nebindi bihingwa nyenda kumanyisa iwe omurebe wito murungi kugira ngo tugumizemo nangwa no kuganira na bamwe aha bantu babutosha bashaba government kwereba ngo yabirukangerera na munongo mbwire nkobu obwenjura erugumane yongera na munongo mbicoke bya Rubanda tushenyegwe amaju emisiriyoni gendire ibitungwa bifire so bamwe bari kurara no mu maharamizo abo kubokta mukanyo kayigoza kanyoka gamba ishenyegwe nyuma zo nagishinye nagira amabati mukaga urusibwo n'uranyama muhati na futura na zahani eza n'uko waturi kuzika bagambira cyamani ngeno meya gambira yatuha akaramba agira ngo tugezeho turebe ba chairman agira kuko baza kureba abakuru ba district abantu banje bashenyegwa amaju amataka gabo gona gagenda injere no kuboma kuri nangwa uyemerero kareba urubaju nubwo tarureba nanga kutatu mu mesho baraza kureba nemondi zikatabama mwena abantu banje nabo kunyama egwire urashanga bari kugibinga mu iguru enjura kegwire yatwara emisiri enjura yatwara amaju enjura yatwara inkuto konka emisiri kunuya ekiriho no kugira ngo enjalera za kwita bateba mare ngo kwatina kasirika sigere emisiri yona amaju bari kombe ko busasi netinda manya government etereho buyambi kugira ngo at least abantu babone ko babasa kubaho nanga cyo bakira basika government cyane tufurure murongo mwanya etute kabwindi nubatekateka ngo mbwire bwo misho nibija kutunga ikizubo cyenjara ubwo hati yaryo kibera kirize kandi nangwa nengudo zabizibenzu bayamba okureba ngo batware byo buguzu byabo kurwa ngo muri se ya Rubanda kuzo muri se ya Kabare nabareba ngo engudo zabo neze kureba ngo zakorwaho mbwiro kureba ngo emishuburo yabo yaguma negendo misho tugambireho nana omucyara Evelyn Chikafunda ogunwarigire kusinga entebe ya mucyara umunyishengero abwa Rubanda district nawe ashabire government kweyirukangera abantu abo okureba ngo yagaruka juba yayigure ngudo zagarukazagaruka mu mbera nungi kandi yagaruka yagumizamo yashabana n'abantu baburijo okureba ngo barwana munonga na munonga ufitanye cya LC1 okureba ngo bafayo omukureba ngo barinda ebyo bahangwa amizgeje minji munonga gakatengura then abatakabona ba baraba affected ninga they are affected so notiro muranga kureba ngo LC1 obushogo bwa LC1s baguma bureta mateka burarabura hana ningabura burikirizingana ebintu byokora kwena ngo ebyo buhangwa bitashishikara nitaka ditasoka kwena ngo nenkuto istasiskara navuga kuruga kitahurira ndi kwija omukuto nungi IFBC yabaga ekozire konka abo kugira ngo naza drainages amizi tigadi channeled kugira ahigaza enkuto zona ziri kutembuka so chobire kirungi ba LC1s bona omwihanga omucyanga bakwasikana nabataka kwena ngo bakore bintu ebira tugashira bo kuba ebyo buhangwa byashishikara twena turaba affected tugezo gambarana abebembezi nka LC5 kwa twabasa kumutunga ntujagumza no kumushera kutura mutunge na nabakugwa bucukwataho na munongo mushonga nkezi okureba abantu bamanye bashime kubana bakora na munongo mbwire nkobu obwenjura ntujagumza no kwereza byinji amanya ko subat hanuya ezishanye muri se ya Kabare konka ebiraho byona bibira mu